kwambia umuthi tondu aragia utuku kugu kuma umuthi thaa 3 ndrenda within 48 hours tonyini kigenyo ajigirire within the next 48 hours either aneane uira ucio neanegere borithi uira nini ndwaro igoti-ini. I don't want to be protected by anyone. Okore ndera nire kanitha akahurwo na ari na uira ucio anegere borithi. Kwaga uguo he owes me an apology na withdraw miario iyo o through session iyo ahutherire tondu kuu ni kwenda kugerithia ngero, kuu ni kwenda kugerithia andu aitu ngero tondu ni mauna ko ni kwagerani ngero ku thiini wa kanitha ucio ri acoke ume auge ndi umwe wa andu aba kubangite tharĩkĩra iyo ri andu no makigwe mari justified guka kunivania. Koguo ni njugi atiriri ni I don't know anything to do na tharĩkĩra iyo na mundu uria uwi any involvement ingĩkorwo nayo thie borithi no ni ndikwenda guthukirio ritwa. Mathaa 48 mathira na the former deputy president akigwe we ni justified na meri ya didie kana tondu akiri munene ithu tuli andu anini ndangigicunga muhera nie ni nguthi igoti-ini tondu kiu nakio ni kihoto giakwa nigetha njurie igoti ya bururi wa Kenya tondu kihoto giakwa ni kiraunwo ya gukorwo katiba ni witu ndwagire kwigirira mundu kigenyo. Kwa je ko ni akijigira kigenyo ri nie ni nguthi igoti-ini nigetha igoti rimwe rioke na uira ucio wake kuo ona nie uria nie ndahutanitie kana kengemania uira wake wa kuonania ati nini ndabangite kana ndacungire kubangwo wa tharĩkĩra iyo toni ngoro-ini yakwa uria njui umo uria uri kuo ni ati nie I had nothing